Uzmi jednu državu koju želiš za svoj cilj i nazovi je kriminalnom državom. Podržavaj lokalne teroriste u toj istoj državi i govori o njima kao o borcima za slobodu. Napravi maksimalnu štetu među civilnim stanovništvom i zahtevaj što pre međunarodne sankcije i međunarodne snage za intervenciju. Kritikuj izbore u toj državi i zahtevaj kontrolu nad njima. Govori da ti izbori nisu slobodni, da su lažirani i da je tamošnja vlada diktatorska. Širi ciljane laži. To se naziva međunarodni medijski odjek. Konačno marširaj u tu državu, uspostavi kontrolu nad njom. Nazovi to mirovna misija, oslobađanje ili humanitarna intervencija. Iznesi sve resurse te države i prisvoji ih. Nazovi to stranim investicijama i obnavljanjem te iste države. Ovako je još jedna država oslobođena, a sada ponavljaju ovaj postupak toliko često dok sve te države koje se suprotstavljaju poslušnosti ne budu oslobođene. Kada je misija obavljena, okončaš ovu misiju, pa staviš celo svetsko stanovništvo pred izbor. Ili ćutite, ili ćete doživjeti sudbinu terorista.